Proses ekspor anyaman bambu, ekspor ke Cigudeg, Nyiru, Boboko, kompor gas. Mas Berto bos BH tuh. Kompor gas, Nyiru, apa nama komplit. Tali BH, pokoknya nama selagi aya di pasar mah naon Allah gitu. Perlu Magicom, kulkas, spring bed, aya. Ditanyakan saja. Aya deui ieu Mas Berto ya. Bos BH. Lagi transaksi jual beli ayam. Ayam kampung di dieu, ayam beureum Komplit bebek. komplit, memek gede. Memek gede ayam. Bebek, Bebek. den. Komplit, Allahu komplit. Akbar. Bebek gede aya, guys.